Юрапитаттан күрөхтәгәллебит Северо-Осетинск. Россия уллана уже медаль орду бар бу бихәттәңә. Шөй составта тип тахарит. Бәра бәңгенгә гар! Төтба! Онна 12 кәсәннән көйнедән Алекоми. Карысхан бапага җитәр отыр калан котуга сәҗәттән. Төпәне дигәдәләктә. Яннар орталарга Декунду көрәчілер тұтан бігеге Жакускай Корат Ленина улысы вахеттен өмірді республика деловой центр 2 стәхер кәлін тұрабыт ол. Оннаттан бігеге бұл бүгінгі беребі спонсоры брендер шоп мағағына бар. Оннаттан бұл манна күннәғі лоқы кетер таңа сап әгелгеті бар. Оннаттан бәғіт кәліңі көрі құтын сөп күннәғі чәпчәтейлеріме бағылар. Киннер үлелер биремелere boljoqtara bolar. Hasırda uan çastın ki ağız çastınlık ünlete hegini öyle hoq küteller. Ondan brender shop mağanga oraya kaboloqtun spordu bu kurduk öýüllerge. Näkünde göräçiler o kurdu ötten taňassatda hattatdan bilginlere reypullaqtına bu kurduk da şugay jiletler barlar bilinge saçka haldınga sörü söptü beher ondan söp bu kurduk kurka araha barata bak. Ondan bu Mağahına götünden tuhanın diyen bu kabarı hurtaçılar bıtın sporda hügriyatçilerin rabıt. Ondan bilgin salgı 2 sadyalına me kadar yok bu bihigi künnäge olaqqa keter taňa sap bar addyalgar kiren turabıt. Nägünde göräçiler ondan bu bilgin bihigi klassический addyal öttüger kelen turabıt ondan bihigi görbütünden brahannikka ondan körsühülerge bararga hüdda bax bar Onu tabu manna galangni kututan kututan natan sab bir sigde gallige onu tasori sab kibahat tangah lambaranget joro kihaga ada tarton körsühüge barar gitigar balam bola onu tabu basutta bak torabet tabiren da shop angatna tuhanan bu klassический dela onu tan künnäge oloqqa katar tangasa dela bir taska unu tadorlar onu tan respublika delaware center ikkistager bargıtın kütebit Agarda hayran YouTube kanal koraççılara, saqah kongur tustutun sügüriyatçılara, hayran ustar bölüga kıyı behensila sporda barıhıgar, Mikhail Efimovich Nikolayev, Sıddık Kareyhigar ıtıllar, ustujonlar ortaları Rossiya, kongur tustuga şempionatına hekana sırda da gallibet, onun bu bidemeğe bihekana bıtın kıtta birge bolun. Bu bedi taksarıgar küskeme öyebil bu brender shop yakıtı mağahınga barga maqtab bıtın, etebit onu tasalayatçıga Darkan Vasilyev koluğunu basabı boluqtun bu kurduk spordu öyen barı Bihigi çöl oluğu tutuhubu çegen turupbut ondan sportbut öre taksıtın barı birge tüstü yoqayın diyen ıngıramız. Min musürəğəm köngülü tapdırıydı Bu diyək qılanı tanğudu yağa büte hikkırgıhı Bir ərə sol öl əbədərdin Ruh ərə kütər kürəni bitər dilli Ki əbədər kihi Ay budayı billi Nonton min bada hümərə qodorunan kitər beni Megenin bu diyək kön körsügə Köngülü kərdür ərətlər Küstə xəridər Tora duran xalbat Qorsu sanalaq bayalaqtər Orto sir omugun kəskilinin Niger gərdimil bistini Əyələr oluq qobağaran xan Yüreğin dolaran toxtada satirin Sirkə tüstüyü dama humar To sirkə köngülü yürüdimi Dere kundu koraççılar tabu manna razmenashta zonunu korabet toq bar. Eniki könga tuttar fasmenna bara entere qandarın oğunlara ajalla bilentan final çempionatlara motor kanına haqavna xara. Aqaba ostara baraja. Bilen Lubomir Sheyin, Alexey Kapolov onu kurdukdan kapsayılar bağlı. Anatoly. Allah kalam rahatında. Darkan Ignatiev Alexander Bolurov, Lubomir Sheyin, Mancharelinov, Alexander Abelov, yani hatta onlar başta barda qarıvan turallar.
Петрович Николаев, Лиги Восточный президент, Саттык карьериталар, студенттер ортолоргар. Россия чемпионатын 5 килога финала. Кыл муннуктан Кежикседен Тыва, Кök муннуктан Любомир Шиин Сахайра. Дәре Кежикседен күшті қамнатан көрір. Отут сөкінді асты. Олаттар. Олақан қапсығыны өтір қатар қамнаны оңыроліктер. Үсті қапсығыны оңырондар финалғы таққағын жалылар олаттар. Любомир Шиин бояғын бір лидер Алексей Копыловы бағайы тұппыда 2 сәргелге. Финалғы таққарығын тарққан егін атебі бағайы тұппыда. Кежикседен жаргал байындуя болна алта шарақчылықтың көйбіта. Оғдары да, Кежикседен кәнер таққыбытын көтен берді. Минута бейхін 3 секунда қалды, басы түймақты мүктенері. Кежикседен қапсығыны сөтір қатын қамнаны оңыр бұдың бейге ол бұд. Сөпкі қамнанан көміскеніне. Otuz sekundala xərəti bitərə 15 sekunda qaldı. Любомир hətta öləli hüccər. Bir bal yok munukka. Bir bal kılmıntın tostar Kejiksedenge. Yara Любомир şurda qamnatan bataqtan kördü. Dere Kejiksedenge hereti berilinde. Любомир bat şugay tetemi beren üleli hüccər. Oğdara Sedan adaqtadı. Любомир kodan berer. İkistan toxturuyan İstanbul'dan görsömüt. İki bal berilinde Aksan 3-0 bolla. 3-0 bolla. On 5 sekunda kalan turar. Kejiksedен 3-0 Aksan'dan kayın her. 8 tühmek var, mannattan ıksabakka. Tühmek biterin küt yokka. Onna 2 tühmekka. Kamnan ıkka. Bastıqı tühmek tümükten ne? Kılmanlıktan tıvabıqa Kejiksedен kayın her. Nere Любомир Шиинге Чоропчатағы Государственный институт тренердері Кирилл Захаров, Альберт Макаров сөбемі тренерлер. Нұрта білеген 2 түймәққа қаятырдағыны мүтәхікті аққамданыны оңырыры болылар ден кәтәхебет. Lere kapsığı sağalanna 2 baharılaq tühmek. Aksan 3-0. Kılmanıttan tostar tababıqa Kejiksedен kayın her. Любомир kamnatar. Oğdara Ataqqa ketdi Sedan. Любомир Камышканар. Bir bal. Aksan 4-0 bolla. Aksan 4-0. Люbomirga Kamsanın orarı 2 minut 15 sekunda var.
Dara Любомир атақтата, онда жабатын керіне құрықта аматтан. 2 балы ұрында Ақсан 4-2-ге болла. Дара Любомир Субида тақтан көрер. Сейдан аны ұтары қамданан тілеғаттан тағдар. О, қада, Дара ағыз 12-ге болла. 12-2-ге болла да. 12-ге болла, 12-ге бет. Да bir balahanyattan 6 bağlı qo'maydi. Keriksadan. Dara Любомир атақтады. Туран қалиққа. Won 2-2 Ақсаннан көйіне хетиян кежікседен. Чемпион үрдік адынылар Антон Любомир Ашиин. Бұйылғы түхілге үрін көміс медалін кәтеға. Республика Тыва и становится обладателем золотой медали. Любомир Ашиин остается серебряная медаль. Дара 2 тывабы ғыстыр 11 килаға кыл көміхі бұджағылара кежік Монгош кыл мұннық Альберт Томат көк мұннық. Dara Tomat şurada kamnatan bir bağlı horunda. На КВН весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов, представитель Республики Саха-Якутия. На КВН начинается утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Дмитрий Татаринов, Валентин Бурнашов, Республика Саха-Якутия. Dara Tomat Allah kutalla balahanya kellarda monggo. Oh kana Dara Tomat kutalla balahanya kiraragında Aksan Üsnal. Minut sürbeh günde kalla bastı töhmektemektenlere Aksan Üsnal Albert Tomat kapsahını kayani her alaran Mongoş bütek sekündelerge kuttallah bağız 5 sekünde kalla bağlı hornalek
Bal. Beremeni katta tenge jem bolla. Aksan üst nal. Kökmünlükten Albert Tomatkaya yer. Тренеры Мерген Орша, Комбударшо Орша, ковер П. Поединок за первое место. На ковре А чистую техническую победу одержал Валентин Корнашов. Республика Саха-Якутия. Dere tomat üssü tügülle taxtan aksana 5 nalağırda dere da. Albert tomat. 61 килограмма. Loq göstaz ayak qoңırılır. O da ondan akattar kutulla balahanya giddi. İki balı hurunda. Aksan setten uga bolla. Dere kapsı halkanan barar. Setten alaksandan Albert tomat kapsını erilaktık kayını her. De, bätin zakvatın Allah mongoş. Bilim mantan iki bağlar giten alar bolukta. Oh, dere da kutalla balahanya battanna. 2-9'ka bollaksan. Dere kapsı halkanan barar. Minüte hütbe 5 sekunda kaldı. 2 hatta aksandan Albert tomat erilak kayını. Dener. Nere da mongoş olla. İki balı hurunda 4 setta bolla. Sökki balı. Bir ihtahtarın ya. Dada regiliyellah kisi bitiga raksan 4 settaga bolla. 10 sekunda kalla. Albert Tomat. Oh, kada dara. Dada gottar katanak kisi bolla. Wanna mannak tuganga kezek. Mongoş köyüne hetiyakta ras köyünü verdiler. Allah şu yakamdan orada. Dana Allah Kezek mongoş mannalık bolbadan orada diye kahıp Utan spattimle terminle takakam bak orada tüstah. Jarada qottar ondan sürün suya baharetnan Kezek mongoş köyüne hetiyan Ostojenler ortaları Rossiya köyülağına bolla. Nere 7-10 kilo finala. Kal kamen bujahita kal munuktan Alek Famin sakahda. Kök munuktan Kiril kaputap kemeraba. Nere kaputap ataqtan korar. До 65 килограммов поединок ведут. Красный футбол. Представитель Республики Саха-Якутия. Спортсмен. Oh, kada inneton tördü beri kanadı bulu. Bezatsan kedem bolla. Hata golo bekka tepte. Degine. Jahatamı da bollar. Allah skara bay bırakı bolota. Его соперник синим триком Эдуард Попов. Представитель Республики Саха-Якутия. Dara, da sözde kamdanna Alek. İki bal. Aksan 2-0. Студент Челачинского государственного института физической культуры и спорта. Тренер Макар.
Kereske kalbatı bud. Erget. Össe 2 bal. Aksan 4-0. Össe 2 bal. Aksan 6-0 valla. Ağız 0. Össe bir derget yaka. Toluyda. Kapı tap toluyda. Aksan ağız 0. Alek Fomin. Ağız bağlılığı usta. Bir kamdan ötten. Республика Саха-Якутия. Да текеде салбаха гарынник. Ачай хүддәр бахта таққатчы. Нанда билеген. Алек Фомин өссө 2 балылар түгенигер. Әрәлләхтик. Көйене хитиһен. Чемпион үддүгата хүгө хыттах. Ог дарада. Капытап кәмниет тағыста. Алгынан ба Алек әрелден көміскенер. 2 балы берділер. Ақсан ағысы 2 валла. Басты өте мәқтіміктен 4-ден ағыз сөкінде қалды. Қамсанылар бұстарға дәбәккі да қалды, біреме қайда қаспыдын. Дәрі бән кеңгіні қор! 4 бал! Онна 12 кәқсанына көйіне еден Алек Фомин! Чемпион үрдік атын түген! Весовой категории до 70 килограммов. Уверенную победу одержал Алек Фомин. Республика Саха-Якутия, республика обладателя золотой медали. Весовая категория 70 килограммов. Якутия. Дәрі олқамға 14 килоға олқамға бұджағы ғалыны білген түмен бадиеп кығыл мұнық Бурятия, көк мұнықтан Станислав Севиновоев Сақахыря, Қатуғылу Линги Федеральный университет. Дәрі кығыл көмегі бұджағы ғаланына, кығыл мұнықтан түмен бадиеп Бурятия, көк мұнықтан Станислав Севиновоев Сақахыря. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Александр Шиленко, судья всероссийской категории Москва, арбитр Сергей Гошкин, судья международной категории Республика Калмыкия, боковой судья Салават Бугалимов, судья всероссийской категории город Казань. Поединок за первое место в категории до 74 килограммов ведут в красном трико представитель команды Бурятии Тюмень-Бакиев. Бехен секунда аста қапсығы ғаланы ғаттан ақсан 0-0. Тоқтағаны қамданы таққалек. Сельскохозяйственной академии имени Филиппова. Тренер Имам Имаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Станислав Свиновоев. Станислав 21 год, мастер спорта России, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренер Василий Уваров. Станислав Свиновоев, чемпион России среди студентов 2023 года.
Baltıram ötaqalla tümen Bacıyevka harati verilinde. Stanislav Sivnovayev kapsayı hağalını yarattan. Kineye haccar kurduk. Otuz sekundela harati tümen Bacıyevka verilinde. Torti? Не понял. Сказали, это уже сильно боётка и надо добить. Hok, 0-0 diyorsan. Haratiyle günde bir tane 13 sekunda kaldı bilgin. 13 sekundadan Stanislav Sivnovayev bir nalak sanına niki taksıqta kapsayıga. Dera bir nal bollak samır. Onun stasa şöyle bir balığı binler. Aksan 2 nal bolla. 39 sekunda kaldı. Bastı tüymektümükten nere? Sübbeh günde kaldı. Aksan 2 nal. Köyükmen tutustar. Россия дәрдәргә кетегүлләх кыйлага, Россия студентларга булдырынгы кыйла Станислав Сивноvayev капсыгыны кыйлар. Алгынан барам Бадиев. Алыс зурымной тустук. Константин Капронов маған кыйрыгар. Bir nalıq sanına kayıtlarını hem yetügentен. Бес балы хұрымыда. Николай Рожин, Василий Юваров таққан сөбемәтір едділер. Тас тос тренерінен Василий Юваров болар. Счет по итогам первого периода 2-0 ведет Станислав Свиновой. İkkes baharılaq tühüme xağalanına kayıbıt. İkke tığınca hülbet ötsüllaq studentlar ortaları Rossiya tühülgetin kayılağından taqqıға. Bugünkü günge saqa tostuklarıttan Stanislav Sivnovayev parafinalga var. Ondan hayatat dağını kıhıl kemi xağalan bir dödülaqtarını ördü öden buka barı ketehebit onunla öğrenebit. İki minute 10 sekunda kaldı. Ana bilgin tümen Bacıyev tühülgör totun bahılan turar. Ondan sojuya arbitr kören. Bihi ol butor 30 sekundala harati birin söp kurduk. Minute 5 sekunda kaldı. Dara şurada kamlanına Bacıyev kamsanı tuvar söptü behenler astas sakalı turganlağı kurdu oğuran kurdu. Baltıra mı öte kaldı? Minute 5 sekunda kaldı. 7-14 kilogattan tümen Bacıyev Buryatiya Sümerdenme komandatın bastıkı nömeri. Onu tahınan jakine kabiligen geldiler. Tamir Yushinima yaptığına hıddar. Kene 7-14 kilo Rossiya derderge çempiyonu oldu da. Onu hatta bilen ki bastıkı nömerden kalkutuk atarkıga hoğ. Danne Vostok'ka kalan kol kamıyor bu da olsa bir bal. Stanislav Sivnovayevka aksan üst nal. 4'den 1 sekunda kalan turar. Tümen Bacıyev allara bastaqı ötüldü bot. Danne Vostok çempionatıgar. Hatta on tökkerelleğti bastabı da. Haqa her yer kalan. Krılov birihi garamiyah bastan turan.
Çempionlar lotereya tardılarga 1 milyon uqatçınan nagaradalından turdu. Onun bilgin dağına bu hırıga kıyırdı. Bir poloqta olaran bilgin kapsayıga 19 sekunda qaldı. Stanislav Sinoy perellaqtı kayını her. Tolu yoqqa 2 balı verdi bet. Aksan 2'ske valla. Tolu yoqqa 4 sekunda qalan turar. Onda manna stas berbakka tolu yoqtaq. Tümen bilin toğudu tüyheteliğe. Onna 290'dan Stanislav Sirnovaya 2 solun savuratçı Ostojenlarga Rossiya çempionun atınınla. Atogulunge Federalный университет. Подтверждает свой титул. Начинается поединок за третье место. Весовой категории до 79. Ndara kundu koraçlar bilgin ne bitiger. Süs sürbe 5 kilo kıl kamış bedeli bujahı kıl monuktan. Qarısqan bappagay qotuga setiyalaniya olaran takini saqahira vehabulu onna kök monuktan Tamerlan Jikayap. Tamerlan Jikayap finalga daqiqa Danil Ivanov bahayatup buta. Anta qarısqan bappagay finalga daqiqa Nikita Kabarov bahayatup buta. Ona ta bilgin kini Asetiyaga tiyen Ostojenni heder bolan bilgin qotuga setiyalaniya. Çehin kamışkür. Onu ta bilgin Kapsığı qayda qamılaqtı baran kör yoq büt. Nikita Kabarov da hürdə ədbəq. Çorbaq taqtıq köy bu da. Qarısqan bappagay. Nera qarısqan qondan antalar. Elite qobahındar onda te haqalı təbən körər. Jikayap. Argu yağay haqalı qurduqtağını küske estenmelir. Tanuçalı etaqab zırıvnoy. Bağış bolar. Ağın Danil Ivanov'tun kisserin körduqa. Onun kisseri de. Bastıqa tut sekundala axirati 2 yoqmanıqtan tustar. Moskva bağa Tamerlan Jikayapka berilinne. Aksan 1-0 Qarısqan bappagay 1-0 aksandan innikide qatsıda. Kapsayıga minüte 5 sekunda qallaq. Bastığı tühmaqtımıktanlara Qarısqan teqonnağan talan sünnütnan. Elite qolbahıjar. Ona da çöldüm satardan tüyardı. Нормально, Камиль. Просто пытаюсь. Папа. Sürbe 5 sekunda qalla bastığı tühmaqtımıktanlara. Bastığı tühmaqtımıktanlara 3 ara hükünde qalla ondan. Bastığı tühmaqkannetten qılmaqtan tusta Qarısqan bappagay kapsığını bahayan her. Tablin sanyalanga. Alexey Nekrasov. Sübe maderetler. Dara kapsığı sağalanar. İkkis baharılaq tühmaq aqsan 1-0. Qarısqan bappagay kapsığını qayanır. Является кандидатом в мастера спорта, студент Северо-Восточного федерального университета. Тренер Иван. Dara kanner taqastubat. Bütün nararan ikki babuta hornoqqa. İkki bab var. Aqsan 3-0 bolla. Московского государственного университета спорта.
Тренер Максим Ламешин. Ковер А. Время финальный поединок обслуживает Сергей Плоскин, судья международного Кеме да хүрбә гүндә калла. Дәвлен таҗикаев. Үлелит бидеме да калбанна диякка. Диеттан. Аксамда карастык бутында сап. Ната тәтембитен тавакка диякка. Спокой! Сауд, успокойся! Бампараж! Там кулаком мамы провернучка. Стойка! Сюда! Стойка! Мне рад надо! Да хитро там. Шайка! Да мама, вот Сауд! Дәре минута хүрбәккә гүндә калан торутугар. Yok mundan tustar tamerlan jikayapka. Ikkis togulun 30 sekunda laqsarati berilinne. Kağa hoqtuq tustarının dara taqtan qarar. Mile tamanna kene baraqsını qaddır bolaqtaq. Minut там. Мне типа пора! Давай, Забыма! Дара тaqtan qarar raqtan. Qarasqanqa bir balaqsan 4-0 valla. 4-дан hükümde qalla. Захватма, бабы! Захватма! Sürbe günde qalla da. 4-0 aqsandan qarasqan. Allah'ta qapsını kayni her. Sökkü bağlarına aqsan alttan al valla. Dört sekunda qalla. 4 sekunda ağız dahata qalan turar. Ondan bu. Manlık tügenge qarısqan bapaga jetigar otugar kalan qotuga setiyattan çempionluk ata hukta. Stadionlar ortalargar Rossiya çempionatıga. Республика Северная Осетия, Алания. Представляется обладателем золотой медали. Sorogır septak sana ardigar baserita Olda bollar biligin olup bun olur obon Ona beye bir edebinin bu dedim yaktılar bun Tulus köy kandıkta tügenlerge Tulus köy küstak sanağın bulan Tulus köy taptalda solta tügür Tulus köy beye gır erenin Baya qararaninge Baya qararaninge Baya qararaninge Minin niberse da süstügenler körsöller Sırdıgı kıtta qara Minin niber turallar Qaranattan sırdıgı ararar kaverine ben Ol görene tuhuttan butıllar pın katılı pın Tulus köy kandıkta tügenlerge Tulus köy küstak sanağın bulan Tulus köy taptalda solta tügür Tulus köy beyağır ereninge Dara kundu qarasılar begin nebiti yartan bugünkü süsübbe 5 kilolaqtarga
Ото тәннәгын бул батах онното бул бүгүнгү чемпионат пыт кыйлага турар онното карысканга кайдак турукка келбетин онното бу көрөктө кайдак аспын тонуна италай кайын карыскан то бассадан туран кыйгынан тистиңе гадда оното бу кыйы кайдак келе бүгүнгү. Аллаха мактал бу кыйынтан бүгүн олус өрөханны келле. Бебебит бу сидеттен хүбөчү боламыт. Бирахпитаттан көрөктө келбит. Северо-Осетинский государственный университеттен онна тен бүгүн күннә хөшүдүк көрөктө стебит. На бүгүн өркүтүләх бастыгы местовен хитистем. Ну-ка. Оннан призер була. Призер була чумна каратия чогантан. Там билген алгы сөкүскө жырыктан өсөбени хакбет онна бартышы болу. Онното бу көрөктө хиге кайдак турукка келбеккене антак Осетия хатан атчылдылары астан. Осетия мен Осетияга уже 100 жыл бунларыбын онна тренерим Багаев Вячеслав Владимировичтен артак. Кенемеген билимнир. Мировой уровень автостуктары гытта бараларын гытта жырыктан теңге. Схватка баатан оравын үлген тонманнык результат келе дихмин хаб. Онна я билим жанугар мехкамел харжанга ме бараларын мактанам эте. Олар бар хайып бар. Көмөк кайылларыгар диготуган. Онното бу кыл комисс медалген бу кыйгын кемехан хыммагыраган. Тон бу кыл комисс медалбен бастан туран улахны бай бір билектехим барым кине мен туспар олус кыгаллар онна постоянно хамый кайырки наставнигим дихап. Мотивация мен кине мекерем мен кырдак биталап көтүмөлөн. Кинене ордак битехим бар этим кине хилдерин онна убайым курдук болгон бар этим. Онното билим мында коронавирус би долготу эверде. Тепта. Тон убайым коронавирусдан фоторорум кайдар болду эле. Без права на ошибку булады. Аба хакыйкына кайдар. Амно. Да оннотон карыскан бу сетихигинен онното бу сетихиттен канаттанан өссө үддүк кетихилери кыян котон үйөрдөргөр. Аннука макталган. Тагынды көрәшүләр бегинди битер бүгүнгү 7-10 киле кыйылага оннотто бу бир дөлдүлактарын күскө өрдү талек фамин турар оннотон Россия түргәдер эме хүрдә шөдүк кесипте олтугунан эмета түгеннән туганнан ыйтыкпыт бастатан турата Россия студентларга чемпионы булып кына тестиңе гаддалек оннотто бу бүгүнгү күнгө 3 кисине алдым ди 4 кисине тон хүрдә лактык кайталарын олтугуна кепсәр. Драбалырын ягда тиет мактал табу Курахтихи Верханны гаста басты курукка бу Кривов тен ога хоттора хаджыбытым Буратия бу турнирга реванш панылдым онна бу Тапшиноев Костелин уже хүспүрүн кисебит уже бәбәбитин билсебит хадак тустабытын олин Верханны онна бу финалга ме камера болгытта басты гын тугундум эми ари адар атын удобная хопаги Ата хеттон төттөн төспөттен теллерди. Ну кабил бәпне тибо. Аңгырды. Оннан бу тустун стилин көрдөкпүтнөн курук бир болачы оларын та кендики капсыгыларга бу Россия чемпионатынан да көрдөкпүтнө бираксыгы хүддә каппекин тати туга кистеленге токкатар дик. Ата кистелем ботак мен бу жарыкка бартын жарыгым түмүгө бу кастар хадда хулелирим жарыкка хадда сыянарым осенан ол түмүгө дияным. Оннан түгеннен туана Россия чемпионаты түмүгүнө мейда хаккаттан Россия чемпионаты улахан жоңго басыкын сүрөктөннен оннан ол түмүктөрүн бәнис киттен бә ханагаттан токтеп этенде. Россия уже кисмекетен буларын кыттыбыдым. Табу Россия улана уже медаль аңгырды бар бу бихеттонга шесть стататик тахариттен. Онна бу хамайо хина тана батулут атак тох парбытан тонду олтан. Мен улана бәм лишна Куханов схваткаларын ордым. Басты курукка Дитопшины Костины кайбытын, икиске Магомедов тен Татарстан олын кайбытын, мында бу 1/4 ким бир лидері гытта Курбан Шараевты тәнкиси итін. Бу бута бир моментна ошибка орамын аддаха бал беремес биден. Онда икис күнгө бир эме лидерге Хатуев Турпал лига икис күнгө уже хада быста хылаян хабытын уже зыргым хогата Уяхан чистый был бы так, это он чуть полуостоянный. Он это был студентлерге Россия чемпионы болар, это мне мана наджала вот так было. Это будет иген, бука иген кемехана хамара. Это будет иген, каивен, семья баранивен, баранивен, кисаулахпун кемеханивен, он кегем баранивен. Да, он это налег букурдук каиларгынан курутун хахан херен.
Topdağçıların ondan dostunu hügriyatçıları treynerlerden çuvaş çoğunu yurdu. Мактал. Dagımda görüşçüler otta bihigin nibitiger bu kıraqtahi bolargar sürbük köpüt onda sürün teriyatçı kurdu Alexander Viktorovich Çerkaşın turar onda kini ile hağlan iddiacar komandada Kotungulu ilingi Federalna Üniversitet komanda tümükkerellahti bastı messadağısta ondan bu kıraqtahi tümüktülün teriyatçıga beriyken ondan kini qaddaq sınavıl beren turarın italahaqayında ağadda boluqtun komandana masabıkından ondan terahın üddük tahımnaqtı barbıdından ondan qaddaq tu kanalaq turağını. Мақтал басан туран бу сака хирмалык тохторун макталтын барымын теленге жебу кетер бебет бу суенна бутыгар онна то Россия суеннардан сахаригар билерин куду бастыгытын болду онна то бу Кениятнан бие Михаил Ефимович атын үйететен сахарин бастыгы президенти онна то бу көңүл тустугаттан именно руководительден бастыгы президент болду онда эстафетна палочкадан бу билингенге ири Илдар Хамат Асен Сергеевич Жахжар. Оны тенник дашы барарын туга. Онто бу того бу сахариге болду ги түгендерегер. Бу нене бихеше беби халаха Зеленогорскайга бастапыт, Орша Хаманнан, онна Дагестанский государственный университет бирешканан кайбупыт. Онто шибекке халаха Солнечногорскайга бубыта. Московская областка, онна ме Дагестан государственный университет неме бирешканан кайбупыт. Онтон балырын Кабардино-Балкария болбутугар онда бихе Юсошканан кайбупыт. Отрывта. Онто спортка чуга жандар эти 1-2 очко, Юсошко этен командный дохолок кып кыра. Оны то бу быйыл исторический болду, 400 сылбытын халады. Бу бакпытын 400 сыл хубуручу. Онан ол не урут Дагестанский государственный университет 2-1, 2-2, 2-2 юсылахыл лахажу дебит. Юсыл хубуручу. Онто мы билин бихи бу студенческий тустуга именно бастыгы случай болды, төтсөз историяны алды. Таттан бу тух мәна ватах бияга боттан бастан туам мактандыкын барын бебит директор бытыгар Анатолий Николаевичка онна министр бытыгар Леонид Николаевичка бу өйдөн бихине бу күрәк бытыгар денетебе. Оны то хама главный там бу участникта кели университетта бары билетан көдүлөр бу суеннага амастыгы маны күдүк технатык бардая. Потому что биги бу аэропорттан көрсөн студенттер бартын босқа общежитие төһөрөн, босқа хатта барытын калитин, онда дөсө авиакомпания Якутияны макталган барабын, руководстволарын, потому что бу калижунга бартыгар биха бу субсидиренде билет оңа бутырыгы. Олим бу отетикки Отөт университет Россияттан кален кытынна. Да, бахаманда кытынна. Оннан бу хака хедигер утулларын кадда хетистейди. Hem биртен Россия через барабылла деп. Ол этинде бола бетеме токтак сүббе юсуллака спорт вместе .спорт кенга форумга Анатолий Николаевич, Михаил Геразиевич, оны Суенский лига президенті Мурат Станиславович Астаев olan улахан форум договор соглашения баттахи болбута. Онтон чеңетен Россия бит кені боларыгар Иван Ерегин кенигер Сергеевич кенигер круглостол болбута. Оны мен ректораттан барамын меморандум баттыс болбут. Леонид Николаевич, Студенческая лига президенті Мурат Астаев, он Михаил Геразиевич. Да, Мамешвили болон. Төттү ол бу чемпионат потом же бие самайтан юрилахтык, оны үдүктамнахтык ыттык кенетебе. Оннан Хасан отан дөсө Кирекеримский бу балдар болта бу тусталдар онна ончо бу деме тусталдар. Оны ментен бу келен көрөлдөргөр бебит зрительлер бит. Оны шуйен бу тох прямой трансляция болду. Wrestling TV деген каналына. Он плюс дөсө национальный вещательная компания келен биха бу поддержка болгон бу финальный чагын билен солса болгон турар кемигер пус кемигер бара саха хебет аллахтар бары көрдүлөр. Ондан сүйөктак топор сүгүрен түрөмө бу бие организатордор барга мактал болду кинекке. Онда хамы главный онда иха айрынданга ме барга мактал онда күндү сахай балыкташчылары айрын тоха келеңет таңаскытын форматын ылынаргытыгар дентебин. Барнehen онда бу таранысы асын эме үдүк тамнакты кагар. Мактал. Күндү көрәшүләр, оннан бу курдук студионнар ортолоргар сака херигар амагныгытын ытылыбыт Россия чемпионаты төмөктөнөр ол табы бәсәргә
тустууну көрдөрдүлөр. Командадан төмөккө Хотугулулинни федеральный университет исторический дык төрдүс төгүлүн бастаатылар. 2 месяц чоротта государственный институттагыста онтон биге көңүл тустубу студенттер докторлоргар бастыгын бигергеттилер. Онтон бу бери таксарыгар күч көмө болбут брендер шоп магазин биге салаячыларыгар, кене коллективигар барга мактабытын тирәдәбет бу курдук спорту өйүргүтүгөр. Онтон күндүк арачыларга багары мета чеген чабдык туругу сака спорттун курутун бу курдук көрө турун. Онтон биге төһәкәлләреннән айрын YouTube каналы Айхан Ахмет кас бидди күрәгә бартын саддан аяк биткәннәрендә онтон аныске берләргә лайык көрсөкә дылы ди кайын.